Pamirsa sabeudeureuh saning lintang ring wewidangan Denpasar Galai Lintang 17 Januari ngawinang sawetara margi ring Denpasar banjir sekadi ring Jalan Kepundung, Jalan Ayani, Jalan Ratna, Jalan Muhammad Yamin, Jalan Pulau Bali miwah ring Jalan Kecubung. Nanging risampun endang banjir inucap sampun nyatoyani. Anutin sesela ring lapangan tim pasukan biru Dinas PUPR Denpasar tedun langsung nampenin kuentenan toyo punike. Sekadi sanewenten ring Jalan Kepundung. Yening sabah agang toyani kantos ngelangkungin kanstin jalan. Risampun ketampenin oleh tim PUPR lubang penutup drainase Karesikang. Toyo inucap raris ngelintang becik ke drainase. Kabid SDA Dinas PUPR Gandhi Dananjaya Suarka. Sani tedun langsung ke sawetara genah mausang, embengan toye ring margine inucap sangkaning saluran ke drainase empetin lu. Punika mawinan ri sampun karesikang wau antar pemargin nyane. Banjir taler kepanggih ring sawetara wewidangan oleh tim PUPR sani ngawinang samian margi sani keni banjir sampun ketampenin becik. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.